गोजोनथाव खौरां गोबाव समनि उनाव हियुन्डाइ कम्पानिया गोदान नुथाइजों दिहुनदों निउ वेनु गारि। थांनाय 4 नभेम्बर खालाराव बेखेवनानै होबाय बे निउ वेनु गारिखौ। जाय बिथांमोना हियुन्डाइ कम्पानिनि गारि लानो लुबैदों बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारावबो सफैबाय हियुन्डाइ कम्पानिनि वेनु गारिया। क'क्राझार नोगोरनि एनआरएल पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय मेघना हियुन्डाइ डिलारआ लानानै फैदों हियुन्डाइ कम्पानिनि निउ वेनु गारिखौ। गोदान डिजाइननि नुथाइजों हियुन्डाइनि निउ वेनु गारिया गोबां सोलायथायजों दिहुनजानायखौ बे बाराव नुनो मोन्दों। बे गारिखौ क'क्राझाराव थानाय मेघना हियुन्डाइ डिलाराव मोननो हासिगोन। खम बेसेनजों दिहुनजानाय बे वेनु गारिया बे बाराव मार्केटआव बयजोंबो वेनु गारिखौ अनसायगोनखौ हमदांनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो क'क्राझार एनआरएल पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय मेघना हियुन्डाइ डिलाराव फैनानै लांफैदो बे गारिखौ। गोबां मिथिनो थाखाय होखानाय जानबुं नम्बराव फन खालामनो हागोन। बेनो जाबाय 8486435617 नङाब्ला 9954299405 बे नम्बराव कल खालामनो हागोन। আজি আমি মানে কি বহুত দিন ধৰি হুণ্ডাই নতুন গাড়ী এখন আমি অপেক্ষাত আছিলোঁ যে নতুন গাড়ী এখন আহিব বুলি। চ' ফাইনেলি আজি আমাৰ তাত মানে হুণ্ডাই ভেনুখন আহি গ'ল আৰু এইখন ভেনুখন টোটেলি এটা নতুন প্লেটফৰ্মত আহিছে। আগৰ যিখন ভেনু আছিলে সেইখনো বহুত মাৰ্কেটত চলিছে ন ডাউট, কিন্তু এইখনতকৈ এইবাৰ অলপ কি এইখনত অলপ আপগ্ৰেড ফিচাৰ্ছ আছে। ঠিক আছে, আৰু গাড়ীখন ইণ্টেৰিয়ৰ আৰু এক্সটেৰিয়ৰ বাহিৰৰ পৰা ভিতৰৰ ফালৰ পৰা গাড়ীখন বহুত ইউনিক বনাইছে। দেখাত লুকছ বহুত প্ৰিমিয়াম এটা লুকছ দিছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ মাৰ্কেটত ভালকৈ চলিব বুলি এটা আশা ৰাখিছোঁ। আৰু কোনোবা যদি ধৰি লওক আমাৰ সদাশয় ৰাইজে যদি গাড়ীখন নতুন গাড়ী কিবা যদি প্লেনিং কৰি আছে তো তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে আমাৰ কোকৰাঝাৰ হুণ্ডাই ব্ৰাঞ্চত আহি কিনে গাড়ীখন চাই আৰু টেষ্ট ড্ৰাইভ লয়। আমি তেওঁলোকে যি ল'বই লাগিব এনেকুৱা একো নাই, তেওঁলোকে জাষ্ট খালি আহি কিনে আমাৰ ইয়াতে টেষ্ট ড্ৰাইভটো লোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ নামটো প্ৰশান্ত তালুকদাৰ হয়, এজ এ ব্ৰাঞ্চ ইনচাৰ্জ। মোৰ মোবাইল নম্বৰটো হৈছে 8486435617 আৰু এটা আছে 6002196832। তো গতিকে আপোনালোকে এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলেও পাব, বা আপোনালোকে যদি ইয়াতে শ্ব'ৰুমত আহে তথাপিতো আমাৰ ইয়াতে গাড়ীখন এভেইলেবল পাব। টেষ্ট ড্ৰাইভৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ফাইনেন্সৰো সুব্যৱস্থা আছে। আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, খালি আপোনালোকে আহিব গাড়ী বুক কৰিব আৰু আমি এনেকুৱা ফেচিলিটি আছে আমি মানে ঘৰত গৈ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এটা ডেলিভাৰী কৰি দিয়াৰ ডেলিভাৰী চেৰেমনি এটা কৰি দিম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ফেচিলিটি মানে গাড়ীখন আপোনাৰ আগতে যেনেকুৱা আছিল 1.2 লিটাৰ কাপ্পা ইঞ্জিন আৰু 1.1000 লিটাৰৰ যিটো টাৰ্বো ইঞ্জিন আছিলে আৰু 1.5 লিটাৰ যিটো ডিজেল CRD ইঞ্জিন আছিলে ছেমেই ইঞ্জিন হৈছে। খালি এইবাৰ মানে এটা ইউনিক কৰিছে কি ভেৰিয়েণ্টকেইটা অলপ ইউনিক কৰিছে। আগতে যেনেকুৱা S আছিল বা S অপশ্যন আছিল বা SX আছিল, কিন্তু এইবাৰ মানে ষ্টাৰ্টিং হৈছে HX2 ভেনু যিটো ষ্টাৰ্টিং মানে ভেৰিয়েণ্টটো হৈছে এইটো হৈছে HX2, তাৰপিছত HX4, HX5, HX6 এনেকৈ ভেৰিয়েণ্টকেইটা ষ্টাৰ্টিং হৈছে। আৰু বহুত মানে ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হৈছে কি এইবাৰ যিটো ভেনু মানে আমাৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচটো 7,89,900ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ আপ টু টপ মডেলটো আপোনাৰ 14 লাখলৈকে আছে। কিন্তু ষ্টাৰ্টিং যিটো বেষ্ট ভেৰিয়েণ্ট HX2 সেইটো আপোনাৰ দাম হৈছে 7,89,900। কাষ্টমাৰক মানে কোনোবাই যদি ভাবি আছে ন ডাউট তেওঁলোকে আজিকালি ধৰি লওক তেওঁলোকৰ হাতত বহুত অপশ্যন আছে, বা মানে মাৰুতি আছে বা টাটা আছে বা বহুত আছে, কিন্তু তেওঁলোকে গাড়ীখন লোৱাৰ আগতে এবাৰ আমাৰ তাতে আহি ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে যাতে এবাৰ টেষ্ট ড্ৰাইভ লয়, আৰু তেওঁলোকে যদি টেষ্ট ড্ৰাইভ লয় নিশ্চয় মানটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে, কাৰণ এইবাৰৰ গাড়ীখন অলপ টোটেলি বেলেগ এটা প্লেটফৰ্মত দিছে। আৰু আশা কৰোঁ তেওঁলোকে পচন্দ কৰিব আৰু মাৰ্কেটত মানে চলিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। অ'কে, ধন্যবাদ। दिनै जोंना एक्चुअली थार्ड टाइम भेनु लन्च जादों। बे 3 नाम्बार भेनु आरो बे जोंना फेसलिफ्ट दिनै जोंना बे क'क्राझारावहाय लन्चिं जादों। ओमफ्राय गारियाथ' एक्चुअली टटेलि बहुद चेन्ज जादों जोंना बेयाव बुंनो थाङोबा मथा मथि 30-40% बहुत फिचार्सआ आपडेट जानानै फैदों सिगांनिफ्राय आरो बहुत आपडेट जानानै फैदों दा। ओरैनो क'क्राझार बेखौ भबानिपुर होनो जोंना नियार बे एनआरएल पेट्रल पाम्प तितागुरि आरो बेयाव। ओरैनो एक्चुअलि जोंनिखौ बारा मिन्थियामोन, दा एसे मिन्थिहांबाय। जों माखासे आगोल ससियेल मिडियाफ्राव बांद्राय आपडेट गैयामोन नालाय,
दा जोंबो पार्सनेलि ससियेल मिडिया आपडेट खालामबाय जों इउटुबार लेंहरो मिडियानि मानसि लेंहरो जास्ट सोरबा सेलिब्रिटिफोर लेंहरो दा बेजों माखासे बहुत मानसिफ्रा मिथिगासिनो आरो लासै लासै आपडेट जालांगासिनो जेनेबा श'रुमाबो ओरैनो बुंनो थाङोबाथ' टटेलि सेमानो जेरै बङाइगाव सेमानो प्राइस जोंनावबो बेयानो बङाइगाव जेसेबां फेसिलिटि मोनगोन जोंनावबो बेनो आरो जोंनो सार्भिसिं गासिबो जोंनाव बेहायनो जाजोबो जा मा गारि नांगौ हिन्दाइनि गासिबो मोनजोबगोन आरो बेहायनो बुकिं खालामबानो जाजोबो गासिबो लागिरिफोरखौथ' जोङो जोंना बे बुस्थुआ बहुत इनसिडेन्ट जादों माने फैनाया जों माखासे फिसारखौबो जोंबो मिन्थिजोबा दा रिसेन्टलि बुस्थुआ गोदान होनना बुंबाय थादों जोंबो जोंनि माबायाव बांद्राय जों ट्रेनिंबो मोनाखै एक्सुवेलि दा जों बुस्थुखौ मा दं मा गैया मोजाङै मिथियाखैमोन दा गारि फैनानै जों माखासे बुस्थुखौ मिथिजोब्बाय आरो दा बिदि दं सिगां जोंना मेन प्रब्लेमा जोंना भेनुनि कास्टमारफ्रा 360 डिग्रि केमेराखौ लुगैयोमोन फाइनालि दा जोंना 360 डिग्रि केमेराया फैबाय आरो एबार दा टप मडेलावहाय जों मोनगोन जोंनाव दा फार्स्टनिफ्राय लायोबा जोंना टप मडेल होनोबा X10 ओमफ्राय बिनि सेकेन्ड टपा जाहैबाय X8 ओमफ्राय बिनि थार्ड टपा जाहैबाय X6 ओमफ्राय X5 4 2 बिदि दं आरो भेनुनि अनगायै जोंना गासिबो हिन्दाइनि गारिखौनो मोनजोबो बेहाय भेनुनि अनगायै जेनेबा बुंनो थाङोबा जोंना आगोलावथ' भेनुआबो गाज्रि नङामोन थिगैनो खिन्थु माखासे फिचार बहुत आपडेट बानायदों दानि गोदान भेनुआवहाय दा बिनि थाखायनो जों दा गोदान फेसलिफ्ट बानायदों आरो बे भेनुखौ लागिरिफोरखौथ' जोङो सोंफै जोंनियाव भिजिट खालामनो हागोन खेबसे सोंनायनो हागोन माबायदि गारिखौ फिजिकेलि टेस्ट ड्राइभ खालामनो हागोन